Mikel, utzi kotxean. Ez, kotxean mutientzat da, kontzaizez panpinarekin jolaste. Baina niri ez zaizki panpinan gustatzen, ez dira zuzen egin behar esango. Aire mende. Kontzaitez pikutara. Mikel, aspertuta nago, zer egingo dugu? Guazen kotxekin jolastera. Bale. Ordoa. Aizu! Futbol ez da esketxako jokua, joan zaitezte mendikan, mari mutilak. Piensa que de futbolan hitzeko eskubidea daukagu. Utziarekin jolasten. Ez da pentsatore, venga, alde mendik. Alde mendik. Pasa! Orduzu. Neskak, zokin jolaztu dezakigu. Bai, dazkitere jolasten. Gabon guztioi, bederatzietako telebirri saioarekin hasiko gara. Kirolei dagokionez, Cristiano Ronaldok atzoko gauan izugarrizko gola sartu zuen Juventusen kontra. Marc Marquezek ere harrituta utzi gaitu motoraren 7. munduko txapelketa irabazi duelako. Kirol alde batera utzi eta esan dezakegu nesken batazbesteko soldata eguneko 0,2 jaitsi egin dela. Eta mutilen batazbesteko soldata eguneko 1 igo egin da. Horrela ikusi dezakegu nola dagoen desoreka gizartean. Eta horrela ez gara inoiz berdintasunera iritsi. Gabon guztioi, bederatzietako telebirri saioarekin hasiko gara. Kirolaren inguruan esan ditzakegu Garbine Muguruzak Roland Garroseko txapelketa irabazi duela. Eta notizia txar bat, Xabi Pireto Errealeko jokalaria futbola utziko duela iragarri du. Eta orain notizia garrantzitsuena, nesken eta mutien batazbesteko soldata berdin izango da. Gabon guztioi. Matxismoa gaur egungo gai bat dela, edozein arlotan ikusi daikeu, lan mundu, kulturan, gizarten generalen, da die sozialki gauza batzuk mentalki guk aldo garra uzkela, gizarte hobego bat da oso gaizki neskei bortxaketak eta horrelako gauzak egitea eta jotzea eta maltratuak neskei. Va a ser súper difícil de quitar. La gente el pensamiento lo tiene muy arraigado. Siempre, ya desde que eran pequeños, siempre mandaban más a las chicas que a los chicos. Yo también. Es que la yo tengo mentalidad... 2 chicos y yo les eduqué muy mal, siempre lo digo. Mis hijos no han hecho en casa nunca nada. Yo creo que empezar a trabajar las cosas desde muy pequeños y que las mamás ya vayan, que sean en casa todos iguales. Todos, chicas, chicos, de la edad, todos iguales. Y es un poquito difícil, porque es que esto viene de toda la vida. O sea, de atrás. Nosotras es que además estábamos contentas con las cosas que hacíamos en casa. Nos casábamos, nos quedábamos en casa y es que éramos las más felices de llevar a nuestros maridos más limpios, más planchados, a los hijos igual, las comiditas cuando venían ellos preparados. Benetan harrigarria, ezta?